the fact say man penya shemra na wa wu maame no when this one e was say mra ni di ye shemra say ye man kwada ko school e na wo decide yes say me die me ma me manko na ma o manko na nim say ye exams na ye kwakotwo na ye fa nko heaven dia eni ama manentine fie dia wo fro say ye try ye de be ko heaven dura no ama wo mo akọ enti no Memo Aquaba Shronko ever too much GHFD so Nana Ama Owusa enemy dina dana de trend de ewo omaimu and amide esumo fide so na meko and semno esono Eya oba crazy personality I biemo so no say self-acclaimed queen of comedy Esia Schwarzenegger ne mamrantie mienu twins James and John say a day abeto just say yen brada wasi sha say Ghana omo yo madwe say omo fifie ku omo school Kumasi High School hono akotro social ni bi no headmaster with that school no ano no wosi omo ho kwan edi free say womo bi na say na ono so edi ni nchire mu etu da wo say Mr. Bernard Hall Beidu awo headmaster for Kumasi High no dey say to just say woman fail say woman adhere to COVID-19 protocols buy any education ministry edi atuda they atu say obi and this students so much of final year exams no o made this to send be ya obi abeba no ban efi yare coronavirus no na nchire mu no de to dwa Ghana for connect ema efia Schwarzenegger nsem bi bosumi asa sei wo de betu dwa no call alert say no offer on president Nana Akufo-Addo say ebe ya nka wo man kora ni nya ensign omochi embefie san say yare no tra na etre ewo even secondary schools no nkola no koye no wo positive cases no akofra wo mo enna fofo ma mata say yare no etre wo no ebe ya nka Akufo-Addo emo mefie na say exams no wo mo cancel sa fifofo mu ko na mbochira no nko ba ye ne sa na nko ma tro na nuntu odina so ka say wo no de ne mamrantem yenu no James and John no de one pene emo mu ko school ko tete yare ni bi to ba mo mata fie esan say exams no ye ntro emfa go heaven na no na nam so na from chemu abanu to say kola ni fie sa ko si say social no mo sha say Monday no ye na dwe say ko man kola ni kwan no makotro bi na no na elmasa no so hu ni say wo mo ni students no final year students no ant na free time 15 June o mampeni ma akwan se nkola ni mbre school mu no man tena na tese wo mutene fia anti sa adro mo sa be school abe fra nkola ni mu edi atres anti the one place and say COVID-19 protocols ni chesa akole bia o be school bia say ye test no ye hu ni say ya re no obi anase woni bi nti so o ma ba afei no ma ba ebe fra nkola ni ma atres exams bia na hu be yan say wo mo de wo test result prove say wo mo ye coronavirus negative ebe ban sana ebe pene ama mafra enkura ni mu etimi atwa result no headmaster Mr. Bernard Hall Beidu awoda Kumasi High School no ano say headmaster was the ejina so ede epamo efia Schwarzenegger nenta form yenu no free school na in some way emunche mu me de brem se sami twa no ede aba too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Everything for Messiah so emamo akwaba bio. Ekes kapa. Nanama. I said dinshim. Okay. Ibi aboko. Boko ha na say. Me de meti asia mini problem. Bia e da so ado no. Enu anu no tibiti asia mini problem bia. Na I also bia ofi ba wadro because it's wadro pa. Okay. Evia Schwarzenegger and James and John omo ko school so omo control social ni bia. Ya beto jani so omo headmaster. Esi omo ho kwan efi social no omo control no. Ojo ho say yo nana mama na makonya yi so e de acha too much etiefo ene ahwefo se da ne da mugu so etaye dwumadi a ye die echi na madwencha da no mo wo mo de tudwa ema ye nsusu ye famu abanyame enhwa mu bebrem yo nana ma ya papa yi Mr. Bernard right
Yeah, Bernard Hall Bedu. Okay. Decision I will take it, you know. Right though. Right pa say we take that decision because enkwada yi wo mo atifie. Wunim say wo mo nose mask yi wo mo hwebie. Say ye hokro ye nsa continuously wo mo ye. Say hand sanitizers yi so wo mo use so wunim nkrofo wo mo ahia no wo mo akasa na so wo mo adi nkita ho. Enti se okasa okasa wo mo kwan na right ba efa ba bi no so no enye ne kwan so an because ebra so se was akwada no ye de wo twro wakwakoye school ni a wo school mu onum wo tua ne fees ene ne nkro ne ba ne all the time no oye ye nkenye yare yankada ne da kra yi wo school. So ye day student or ye border o den as ofrifie na eko school and wo school mu aye den a wo school mu ye present all the time ye class a wo bekom exams a wo betro ye class work homework a bibia wo be ye enti owo akwanya no so say wo tro exams no na ade we ba be di obi a we nya obi amfa ndi so say via Schwarzenegger ba wonu se ma me wonya mre o ba ba bontia ba be kasa eti efa ba bi no right efa ba bi no so no e wo sen ko man kwada ne kwan na wo mo entry I want to say headmaster no the course for social media so na we dina so dey yes anya me won say o ma me there if you Schwarzenegger or you fear Schwarzenegger no cre say ma me no oba bonten e be ka say ye ne ma no o ma wo say exams na on fan go heaven ye fa ye was certificate in go heaven to no on putting the man at risk e mo mo ko school fa ya re mefie ana say ya re no go to o ma won so obu obi e mo ma fa nti afi de den exams de wo small so mo gongo cho enti mi say headmaster on social media so no odina so di taking the decision na de ko social media no e na ama no nkola no hwan ne hi a omukọ ye osu omukọ metimi aka say ma me no hu abufuo ne hu ahia ye no because say wa ba bonta ba be ka say na me ma enko school enya de say exam so omo be twra omo de be ko heaven dia ene say omo antwra enya hwe enti ene ma omo ne ntina fie enti utimi hu say ye kan say bibi wo yankoka papa enjegere de enti eye won sam a wo kan ye asem susu de wunya kanko ade a e wo se hu sunsuanso na ba wo som enti ni nsem a wo kan ye no e na ye de akwakoyi ne kana no na akwakoyi ne ka enti se apam ne mana ye na no na wo de kan asem na amasese ya apam wo mo no won fa sa na no na ameme pacho na ne se be ma ne kwan ma ne mana akwakwakotwera wo mo akwakwakotwero ana headmaster no ne sa se obu mra so because kwala mu ko school 15th of June SS for no omu ko school obi no aye ne test as dey ko school obi akoye na won ko du wie ne test cases ni bi aba wo school mu no menti there could have been other ways bi an ko betim dey address the issue and so o sakio mo say o mo kwan mo exams no hu ne sa yeah na me di kan kai say efa ba bi no or you right e wo hu na efa ba bi no or you wrong say because of say nkwada no akwenya was a wode ma wo mo de chop and in the first place no enkwala na ko school no asset the dan work kan ya ma wo mo ya nteke ni yibia kire say be omo wo bian but as say time go on no wo mo recover cases ni bi no den ya tests ni bi e be so contact tracing ni bi e be so ntu betimi aka say bia like majority of the students ye betimi attesti ebi are you getting it but right now no say ya testi ebi ama ya hunu say ebi akakra yi pe ya omunya ebi no omo pe na enya omo maka omo ye okay na wo free a wo ba no we don't know where when you were coming no baby a wo fire answer na wo ba are you getting it ye ni mo omo a wo no wo mo di nkomo and the fact is oba no ofa aka wo mo a wo no wo mo tena kam no like do you know say wo mo obi ana wo mo ni bi enti it could be said didn't make us say right ASM ebia ontimi nhwe say wakwa kunya bi na wo de ba sai wo mo a wo mo den e wo ho enti no fa ba bi no right a wo ye eno na fa ba bi no enya right ne say wo mo privilege ade bia obi a wakọ SS bia se nye ebia nyinsa no suban bone ade bone bi obeyi no school ma ye beyi na dia enu nti wontimi ntro wasia wo bia se de ye ma akonya ma obi atimi ye bibi no SS akonya ye de be ma woni se obetwo wasi enti that no nko ade anka wo se wo ma wo mo entro
enti no so ekwan bi so ho no mo say ebu wo ha student bi o more special needs no ebu etimi separate o mo examination obi a 20 etimi mo say dex ni bi wo outside examination ho krabo no mo mienu krabo betima transfer na say baby class for krabo betima set it for them ti unu say headmaster ni nyina so a wo de eka say nkwala no omo kwan mo ntre exams ni mra kwan camera ma camera die camera. But the fact is say man penya shemra na wa maame no when this one I was say mra ni di ye shemra say man kwada ko school and I would decide yes say me die me ma me manko na ma o manko na nim say ye exams na ye kwakotwo ne ye fa nko heaven dia eni ama manentine fie dia wo fro say ye try de be ko heaven ni dura no ama wo mo akọ enti no all those and the real decision I will take here no and ka emra ba ma me no bu mra so no e wo se wo mo so di ma emra no ye den edi no I say what okay there ekia just take ana o de mra be di no mra be da se no be din onya din ana me di kan ya ni say so na no na wo di koka asem na eyi ne ka no ena ama we nyina ye den baba se wan kwankwankoka ebi a wan man kwada na nko no anka wan man monti ama meka bibia se amfa hom ena ebi a wo ma like omuhunu se ebi a wan a won pesa ebi a be ma na ba na like obetimi ama tangible reason bi say ebi a say ya na say you just keep quiet and stay dey so school dey empeni for be fra busa say I don't think I will my school and say but to the extent say ultimately take the platform because of so we media personnel now we ba abonten ebebe kan say ni no any one no so no say who fro say we your Ghana betimi aye bibia dia obema we hunu say emran so ye den wo ntina no na wo de kakan ye no betimi aba say onfa na no na ensamra bonten ememe patcho ne betimi ama ne ma no so wo matimi anya ensohwe ni bi atwero. If you are now entry bibi wa say students are register more for final exam because you register more grant no mo beti the students are register at them be no betimi si kwan from say day na ba no be actual exams untimi ncho exams na ma eno de no ma bebre timi si obi wo no ma DJ no baba so no behu na wayare ontimi enye ne ho hwe a wontimi nkonkotro obi wo no krampo abekom kra na wanyem DJ na waka no obetimi de paper na di na chi say chenchina wo kwakọ won mi di na chi invigilator na nkwa ya pe special invigilator de di wa chi say o chem ni nyina na wo twero enya possible enti enoma bebre bia betimi akeka bo mama social obia school ni penny for can be headmaster need to make say DJ who ya register but DJ we dey me my own try because of the obobo so ni bin there be no enye say headmaster need decision obey make once obo on ma ko dey be ho anyima the moment I when you school be on ma anyima ye be dismiss o are you getting it yeah ma want na school mu ho no ene ho kwa ne ba enti headmaster bi ene ho no ma obegina so aka say bi ase enti dodo na de say nyinsen a wodi besie ena ebi a yare krampo na eno no headmaster ni gina so krampo ka say wuntimi ncho krampo na omo ewo ayi a omutimi teki ema nipa ne sa atimi bebe tro after say wa recover wasina na otro ana say ade o sa register for another examination eno ne sa no ebu ho no ma wo be register or like or train for the next batch no na just one so aka wo mo na wa ye den wa tro say nipa ne okay with the subject now want me ankwankwa to hu ni say emfa ade abane no so efiri mu a emfa yi bia embre no dia but so wo hwe na ehu be hia say wo so otwo a is either say wo be follow the next batch a wo mu edi no achie no enti no enoma bebre timisi ma ebinum entimi en20 we ye the first time a ebiasi enti say we COVID-19 ti na say ne ma na entimi antwra afofofro ho mbetimi atwero afofofro ho mbetimi atwero eki aye nim say enkola ne bi I recorded positive cases ewo secondary schools ni mu omo krampo isolation aye for mo mefra wo mo children exams mu nti omo so no because of omo yare na isolation mo denti ye fa purpose ni bi nkomo mo ntra na say ye betwa mrefofo bi anso no mo atwero Nanama, it could be say you betimi the papers na kohonom depending on how serious their issue is.
Are you getting it? Say omo isolation center no say too high to the extent say they can't. Also binu mu chema ya re ne bo ha wunya krampo na breathing becomes difficult for you. Severe cases. Yeah, and say omo de na nya so severe as say the binu experience na etia ye betimi de you na kwa komo isolation center. Isolation center. Am obi agina wo mo na. Say the isolation center no mo no nkrofo agina wo mo na nkrofo wo ho no ma wo mo hwe wo mo. Into the same way na betimi de papers ni bia ko wa ma wo mo nso acho. And now say wo mo no betimi ape a different day. Ye the best set say ebe wo mo to mo na ye yi wo mo free one my Saturday say wo mo nso so nya den embra ememere cho no there was the questions in the go bebre betimi afa bia de mo ye hia ne say marking scheme down ho ye mark wi enu anu no na nti adenti o de ways me ye my final question adenti na say isolation center ono nkola wo ho mo so eso mo ncho exam bia ye ka say Fia Schwarzenegger ma John and James no woman ya yare ni bi to mo nso ma chingo fie mo ma ko na ma ebia na wo mo so ye de wo mo beka wo mo isolation center no ntina ebia ye headmaster no wo dwen na wo susu say ebinum wo ho no na wo mo ntimi ntwa kra ye de wo kokoka wo mo ho a ebetimi ayeye enti no o am na nya wrong for because say one more antro enti enye mfumso bia ebusi afọ yen de besi an komo twetwe na ye twen wase ne so owo emu adwentwe bia obetimi de atuja wotimaji 8 ye comment section wono ne po modern a follow yen ye IG page wono mo for more information for more updates ho any ye posti sanyama ne ebi wo nti obetimi a follow yen wo atumaji 8_ na ama owusua enemy di mini ekes kapa na ne de ye sinkonya etwen komo da se ne e be say di nhemu bi makram. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.